nibyo pe ntawazanye ibyo kwangareye ngo bimugwe neza. Shizo watesi watutse abari ubungubu ngo ari kubarizwa mu kataraye, ntawe urusimbuka rwamubonye. Ndavuga urw'amenyo n'urwango rw'abareyo. Mbwira ikipe ufana amenyo tubana, mbwira niba ugira umutima, ndamenya niba ugira igikundo cyangwa ari igitinyiro, niba uri murera cyangwa uri urukona. Mbwira kandi umbwiza ukuri ni gute bitandukanya n'ubwenge udase n'umutima, ukambwira ngo uzagira amahirwe n'amahoro mu buzima. Tesi haciye hose baracira, hagira udusoni maze amwari ariko asange yarashatse nabi. Gushaka nabi we aha, Tesi yashatse umugabo nk'ibyuma nk'uko na video bikwereka, akabisogongeza itabi maze kwizamukira we akimanukira. Alo, aho kwa Trump murahari ko ngo nimwe muboshaga nkakunda igihugu kitorona imisega, ngo bamaze kujya kumupima ikitwa imyotsi tayari. Aba bana bazakura ryari mwoka byaramwe. Abahanga batirekada agakobwa keza kanyurwa n'urusore rubi. Ndavuze ngo good girls date bad guys, kuko nice guys finish last and broken. Mumfashe nidutukane uretse ko kubariza inkuru bisa no kurya ifimba nkuruga amajombana ni iryaguye. Ubundi byatangiye umukobwa witwa Tesi yambara jezi ya APR huracyakora n'ikiganiro na Sentenance wa Samu Karenzi, maze gucikwa nako gucibwamo n'akajambo k'umukara kari kamuri ku mutima, maze ahina mu bakwe ati abafana ba Rayon Sport bose saba sirimu habe n'umwe kubara inkuru. Ibyo nk'umufana Bitseri murangi wa Ribu ati ntacyo bitwaye kandi Ribu nimukayizane muri show z'amafuti dore twibere mu byuma. Tesi ariko akaba yasabye imbazi nyuma yaho abakuba mubonye ubwambu urwo yiciraga nabi. Singaho arazisabye ariko umusore wamesuye ikinyabupfura kandi kibitutsi n'umayibobo. Ndavuga umugabo we akabatukanye ku bitsina nti abateruye umunwa ujomba ku rupapuro ati abafakini, maze afata abareyo abagira abigiye kaneswa akibaswaswanya arongera ati abareyo burya ni amadage kandi amadage andi madage. Ndakurahiye wibuka ibya bivuga Tesi yamaze kugera gute gusa imbabazi urugo rubyina amanyurane ku karubanda, maze twese turumirwa. Icyoje n'ukuntu uyu muhungu udasiba itabi n'agacupa ageretseho ko habareyo arinjije kandi byacane. Ntawuzi niba aribyo byamufungishije nyuma yo kuburisha Instagram ye cyangwa se ari ibintu, uretse ko nyine ntawabura kuyuza kuko nyuma yo gupostinga bire bamuzi bagize bati ni inshuti ya Badirama urwanya leta, mucunge ejo bundi azigaragaza nawe. Abatekereza bihuse munyarutse nuko dusoje. Ngaye nguko rero ngira ngo mwese nkuko mubibona yitwa Shizo Afropapi, ngira ngo murabibona yuko yamaze gutabwa muri yombi.